Oke Mas Bro, strike. Strike. Yes, strike kawan. Double strike. Assalamualaikum Mas Bro. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang berkah, diberikan rezeki yang banyak, dan dipermudah segala urusannya. Oke Mas Bro, hari ini kita ada kesempatan, alhamdulillah ada kesempatan kita mancing. Cuman ini agak telat nih Mas Bro. Kita ini udah setengah hari, sekitar jam 12-an ini. Oke Mas Bro, bagi yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum bergabung silahkan like, komen, tombol subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke Mas Bro, sebelum mancing kita makan siang dulu. Ini udah tengah hari. Oke Mas Bro ya, bagaimana keseruan kita mancing hari ini? Jangan lupa ikutin terus. Oke. Oke Mas Bro, yuk makan siang dulu Mas Bro. Ini ada di bontot orang rumah tadi nih. Pasang 3 joran nih Mas Bro ya. Ya, joran mana yang lebih hoki, paling hoki. Baik. Kail lah kan. Oke, ini Mas Bro, strike-nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, kita bungkus. Kita lanjut ya. Mudah-mudahan ada babonnya, kita naikkan di spot ini. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay.
I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ini udah layak untuk dikonsumsi nih Mas Bro. Ini bosku, kita pindah spot. Oke bosku, kita pindah spot dulu ya. Di sini panasnya full. Oke. Oke bosku ya, ini tempatnya agak teduh. Tadi dimakan cuman nggak tahan kita panasnya. Nyengat sampai ke tulang sumsum. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Back a year ago. Beli kawan, demi Allah beli kawan. Beli kawan. Demi Allah beli kawan. Katanya. Ini sebab bertahan sampai ini. Mau bilang gue. Itu nih lepas ya. Kita kawan. Kita kawan. Apa kali deh? Ya. Entar nen. Oh, ada demi Allah kawan. Itu nasa dekat. Strike dulu ya. Salah pukul. Oke Mas Bro, strike. Aku lagi kawan, tong. Terima lebih. Strike. Ya, strike kawan. Double strike. Tong. Oh, kendokan. Kendokan lah. Belum ya? Oke Mas Bro, double strike ya. Ini belum bisa kita santai dulu nih. Pancing untuk kawan itu. Sini ya, atrek. Kawan, mas satu kawan. Kawan. Oke Mas Bro ya. Ini kita gulung dulu bentar. Sekejap Bro. Belum trik ya, ada pegang ini ya. Sini ya. Pegang dia ini nanti. Yang dekat Mang. Mau urusin. Belum gerang tadi kan. Batu. Kenapa udah? Udah, tenang kok. Paksa mundur dulu Mas Bro. Itu pancingan kawan kena. Kunya ini mau mundur nandai. Oke. Gimana tuh hati gue? Hah? Ini mau sih kundai lekat deh. Gimana?
belum. Enggak. Enggak lepas. Mau beli beli. Aku nih. Tapi pinggiran bing bing. Ah, Oke. Dapat dulu ya. dapat kawan. Bilangnya ngumak dia ikan. Biar aku lesok. Golong terus. Cũng là kawan, ha. Cũng là kawan. Hah? Cũng hả? Ini Reng. Ah, Aman ngomong gue. PAP gak benang nih? thế đó. Để cái lù. Ini enggak mareng. Cik. Ăn cái gì đó. Được rồi. Benar, atrak tuh ya? Bertambat lebih? Ulang paksa ko. Kita này. Lekat kenang gue. Biết cái này. Tapi tok makalul. Cái này không biết làm. Ya boleh. Mat napas. Kurang beruntung mas bro. Pancingan kawan tadi ikan yang nggak bisa kita naikkan, ternyata talinya putus. Oke bosku, berhubung hari sudah mulai gelap, lagian spot kita ini agak lumayan jauh. Oke, kita akhir dulu perjumpaan kita untuk kali ini. Mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaila Fishing, mantap. Salam satu joran. Sampai kita mas bro, kita kemalaman ini ya. Wow, oke.